sada ispred aviona možemo da vidimo, i sada meni je ovo suviše daleko da bih mogla da prepoznam, ali vidimo jedno ispred naših kamera. Evo sada vidimo posadu koja se pomerila sa ove strane, vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Kažem, mešovita ekipa tamo je i ruska i srpska. To je ono što ja mogu da vidim odavde, što nije baš blizu, ali toliko nam je dozvoljeno i eto, malo smo ograničeni što se koristi i za civilne i vojne svrhe, a naravno varijante su pristakle iz određenih namena aviona. Navodno su samo neke osnovne verzije ovog aviona koje smo mogli da pronađemo, i Juši 76, osnovni prvi proizvodni model. Чрезвычайно с выйдем Российской Федерации. Вот. Спасибо за теплый прием. Ja se zovem Andra, ja sam komandir aviona i predstavnik sam Ministarstva za vanredne situacije Rusije, МЧС Rusije. Hvala vam za toplo прием. Спасибо за теплый прием, спасибо за встречу. Вот. Ну, мы прилетели, вернее, поработать. И я думаю, мы это сделаем с честью, как и в старые добрые времена. Ниш не первый раз нас встречает с растертыми объятиями и с очень хорошими людьми. Мы приехали, я сегодня сказал, мы приехали сегодня как домой. Всем спасибо, благодарю. А завтра начнем работать. Сегодня определим время и все остальное. Hvala vam puno za topli prijem. Mi smo ovdje došli da radimo. Naravno, mi nismo ovdje došli da radimo po prvi put. Rekao sam i danas kad smo slepili da se mi ovdje osjećamo kao kod svoje kuće. I hvala vam i za ovaj susret i za zajednički rad. Hvala, спасибо.